Pitero sabat kumenutul ku hadis. Mataan asatawa sumiap ku sambayang. Na belasan wallah salima. Pekalidasan sekalian ko kasimpi to kakawiagan. Gu pekalidas ko siksa sa kubur. Gu ibegayron wallah so kitabian sa ayak ikuan yano na sukawanan yan. Gu pekaukit ko sirat sa lagi dukilat. Gu pekasul sa surga sa ded na kapamagitong. Supman sutawa indereno niyan susambayang na siksaan sekalian wallah sa 10 lima sa dunia. Telo ko sakaratal maut. Telo ko kubur. Telo ko kapekaliw niyan ko kubur. So seeron sa dunia na paganayron na papas no Allah subaraka ko kapagintaw niyan. Ikadua na papas no Allah ko buntalian so tuo so mga pipiyay amal. Ikatlo na sulangon no amal ako pagamal niyan. Na belas yan ko Allah. Ikapat na di kinaik so mga pangninian ko langit. Ikalima na ded na kabnarian. Abagyan ko pangni o pipipiya. Sukman suki sugaton ko kapetay niya na mataan askan niya na petay madidiuman. Ikadua na petay askan niya na pekor. Ikatlo na petay askan niya na pekewaw. Api apaki inumun sulangon uragat sa dunia na diun makabulong sa kawaw. Sukman suki sugaton ko kubur. Na paganayro ng gupitan askan niya no kubur. Taman sa makasuwasway sa mga busok yan. Ikadua na kedek su kuburian sa apoy. Na klik-lidin sekalian roo sa gagawi daw-daw. Ikatlo na butawan narkanian ko kuburian sunipay. Bebetuan sa sujaul akra. Aya kailay niya na kadep. Gumanga putaw so kanukunian. Aya katasiyan na salunga na ilalakawrong. Sa tero niyan sa giyang ko to amyatay. Sakan sa sujaul akra. Aso lagu niya na lagi dudalin daga matanug. Tero niyan. Siyugu ako okad nang ko asiksaan ko kasabab ko kinibaga ka nakakosambayang ko subu tamang ko kautuwalungan. Gusiksaan ko kasabab ko kinibaga ka nakakosambayang ko luhur tamang kawasar. Gusiksaan ko kasabab ko kinibaga ka nakakosambayang kawasar tamang ko magrib. Gusiksaan ko kasabab ko kinibaga ka nakakosambayang ko magrib tamang ko isya. Gusiksaan ko kasabab ko kinibaga ka nakakosambayang ko isya tamang ko subu. Oman yan mabentol sumyatay na kilabang kulo pa sa 70 kahesta sa ded na ikuperang pasusik sa iyang kukubur tamang kukapekaliw niyang kukubur na tindig sa kiyama amarg na kasumaryaon gu kerarangitan skaniya no kadnan gu pekasul kuapoy kunaraka gusto isa akya panutulaw na mataan as kaniya na pekataling umako gawi iya kiyama asisi ko para siyan sutluduruga katiruami susuraton paganayron na hey tawa inilang yan sukabnar wallah. Ikadua, hey tawa miyaka paruli kurarangit wallah. Ikatlo, na sabab sa kailangan ka kukabnar wallah sa dunia. Na kaday kadin sa inam kulimu wallah. So mga ulama lagi do Ibn Hajar, so Abu Laid Samarkandi rahmatul alaihim. Gusto mga pediran. Na miyaaliran ang kaya hadith ko mga kitabiran. Api ada ko makadugsun dengan mga kitab hadis sa kasusuratan sang kaya hadis. Ugay na sumangap da hadis. Miya alawidin so sabad kira nagukeloy pansupad ko po makatundog siye. Na miya bagriran sumaana ang kaya hadis. So kibaga kung kusambayang sa lagi do kya alawinian. Na kawit yan so tao ko kakafir. Sabab san na da penasik sa abanian kalawanis sa kasupiit. Ugay nalalayon tanu pipikir na oriano karina yagiyat sa sutaw na miyadusa na swallah na da apaka paaron ko kaprila iniyang kutawa kabayayan piteruyan ko kitabiyan na suti Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mataan aswallah na dinyan penapiin sukapaki sakutwiron na penapi inian susala kauruo si kutawa kabayayan o kabayaw Allah arilaan yan sutawa miya kalpas sa sambayang na tantos kaniya na miya guntong ugit na antawa imakatang kedamakuan yan ang kaya untong mialoy ko isa hadita telawa derpa ako kumang kumanga tao apakatindig no Allah ko gawi iya kapengukum so paganayron na kukuman na so kufr aguso Islam na ded na kaprilay si Ikadua,
na kukumen sewatas tanggungan gusto paparangayan o isa ko pediyan. So kia arasan na kekuwairan so taruto pa kabenariran. Subayad na kepakay ang makwa kumiyaka aras udi na kepakay mambuwa sudin swallay mayadun ang gulalan ko karilain yan ko tao. Ikatlo na kukumen so paliugat wallah. Seep lekay so mga pinto ulimu Allah na rilaan yan din so tawa kabayayan. Sabab sangkay langwa na mialoy. Na siyabu tamia patu tereketano so mga siksa sabab ko kaya sugu katano kudusa. Ugay na so tanto ang maula dalimu Allah na ayam maka uumbawa da tamana iyan. Ulaw-ulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pergi sa iyang ko mga sahaba ko oriano sambayang ko fajr. Ubaad na mitatagina. Teebir niyan so tagina peniran igira pianutul. Miyakay sa alungan. Oriano kalalaya miro nakapapukay sa iyan. Na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayad mianutul sa tanto ang matas. Api tetagina pena dua katawa mama api ako nutiran. Ped ko mga pedamielay niyan api anutulian so mga miyang gulaw la amielay niyan ko tagina penian. Peter uyan. Mielay akan so ulo umama. Apegudalan sa mapenedalakungan. Tanto ang mabagera kapupekatan na iyan sa oriano kasasaa ulo umama. Na tanto penamawatan at kelilideng ko lakungan. Mani arupa peman suulo kuasa lagun talian. Sasakaw mo to udalang peman sama penedalakungan. Mita taruh sedenang ko to mau laula. So kini se nakanong kedua pedakan. Na pitero ira nagyang ko to mama na minilang agian sa Quran. Ugay na danian gulalanan. Agu pepekaturug sa dania ming gulalan so sambaya nga paliugat. Adem penalagi day yatutula so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. Amyele niyang kutagi na peniya na sa gurong punga mga tawa lagi duto ay pkidiya kiran. So Jibril alaihi salam na sukini sa niyanon na pitero yan agiutos sa mga tawa miyagak sa sambayan. Sumujahid na pitero yan. Inikalimu Allah so tawa siniyap yan sa sambayang yan. Sa lagi dug inikalimu unyang ko Ibrahim alaihi salam agu sa mga muriyataw niyan. So Anas radhiyallahu an na pianu tulia na miya naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam agi inyan teroon. Upama kamatay so tawa ad na iman yan. Guing gugulalan yan so mga subuan wallah. Gui pepemayan lagi yan so sambayang. Agu iptunay niyan so zakat. Na miya taiskan yan sama sesuatu so Allah. So Anas radhiyallahu anhu na pianu tulia na miya naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam agi inyan teroon. So Allah na pitero yan. Pagang kateng ko so tiyuba amia patut ko mga tao ko isa ingat. Amay kamay laya kanaad na mga tao ro nalalayon sa masjid. Kung giginaway siran sa suwa-suwa tarakan. Kung mamang ni siran sarila si ko mga lilibutang amasa ko gagawin. So Abu Darda radhiyallahu anhu api suratan yan so Salman radhiyallahu anhu. Pakalaang ka so kakakadun ka sa masjid. Miya nagakan so Nabi sallallahu alaihi wasallam agi indian teroon. So masjid na ayadar pa o mga barasimba. So Allah na ini paliugat yan ko ginawa niya na ikilimo yan so tawa mala ay kakakad niyan sa masjid. So Allah na baganyan sa kategudaya gupakatitay niyan sa sirat sa tanto ang malubod. Mataan na masuswat so Allah sang kaiyataw. So Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na pianu tulian na miya naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam magiin yan teroon. So mga masjid na mga walay wallah. Gusto mga tawap sungun na mga bento siran Allah. Upama kapsekawa utaw su bento niyan. Na inuga mambu di masakasakaw Allah su mga bento niyan. So Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu na pianu tulian na miya naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam magiin yan teroon. Kebabayaan Allah su tawap kebabayaan yan su masjid. So Abu Hurairah radhiyallahu anhu na pianu tulian na miya naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam magiin yan teroon. Anda de neki betadin ko tao ko kuburian na dapan makam bebeling so mga tawa lumibengon na pekau madin sumung karabu sunakir. Upama kasutaw na mu'min na so mga amalian na mga pipian nalilibit niran. So sambayang na kumakadin ko ubay ulo. So zakat na si isa kawanan. So puasa na si isa diwang. Na so mga amalian na si isa tampar sa desigan. Sada apekau bayron. Api ya dua malaikat na pupukay sa niran sa maawatiran. So isa ko mga sahaba na pianutulian
aigira so mga taalo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na siyaga da api antuna amargan na ipaligat yang kiran so kasembuyang gubatian yang kiran ang kaya ayat وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى nasuguun ka ko taalo kerka so sambayang gupentang kaser kanian di kamer ka pengni sa pagper skami ipagpagper ka nasu kebulusan nama piana bagian mananang gila. So asmara di lawanha na piano tulian na miyan naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam maging yan teron. So langon o tao na ketimo ko gawi ka pengukum. Bukan gira na suara o penanawa ga malaikat. Teron yan. Anda dan sugiiran pudi-pudiin swalla melagid kumasa akadayaan nagu kargnan. Tumindig so sa gurumpong na sumulsiran sa surga sa ded na sumaria. Itawag man. Anda dan sumanga tawag ginataniran sumanga igaaniran. Nabayaran din sinimbas wala sangkot wa gagawi. Tumindig so sa gurumpong na sumulsiran sa surga sa ded na sumaria. Itawag man. Anda din sumanga tawa dakiran makatembang ko tadem-tadem ko Allah so kandaga ngaguso ka pesay. Na tumindig so sa gurumpong na sumulsiran sa surga sa ded na sumaria. Si ko sa hadis na lagi day madadalmon. Ugay na aya minisumpatun na sangkot wa paganay na ayap teruon ang kotwa malaikat na teruon yan. Imanto na solango na malilimut na kailayran din sa mga tawa mga laibantugan. Agwad na may tuaminiw mang Koreano pananawag malaikat. Anda din sa mga tao aso katatambang yang kukandaga nga gusto ka pusay na dikiran makabinban ko sambaya nga gusto tadem-tadem ko Allah. So Syekh Nasir Samarkandi ko Koreano kaya aliyan yung sangkaya hadis na ini surat yan. Amay ka makasuldang ko tuwa at lo ka sa gurumpong ko surga sa ded na sumaria na makambuat at pakalakala ka palanggalanggam puong ko naraka amata silig. Gukumikindat sa mga mata niya nagutanto amapya agini ang katero. Gutero niyan. Susugun ako kukaku ako kulangon o mga takabura gumarangit. Napangwaan niya ng kuto ang mga tao sa isang kuto kalilimod. Sa lagi dugi ikapano ka o manok ko ilaw. Na taro sa itu Christian sirang ko naraka. Orean yan na makagumok man na turo niyan. Imantok man na susuguna ko kakuon ko langon o sumanga tawag iiran pagpaka itoon so Allah agu susuguyan. Na pangwaan yan ang kuto ang mga tao na taro sa itu Christian sirang ko naraka. Orean yan na makagumok man ko ikatlo na ko. An yan sumanga tao agi mangbaal sa mga barahala agu mga tuladan na lagi den o inikidian yang kedua kasagurong pong amyaw na. Orean yan napuunan sa kapumagitong amay kamadaw ng kaya dua berang at tutuluwas sa gurumpong. Mialoy si kumiyaw na amasa na sumanga tao na piliran sa saitan. Inubis kanya no sa katawa mama na inisa iyano no andaman na iya ikapibaliw niya na saitan na lagi diya. So saitan na pitero yang kumama adad na minipakaisir kanya na lagi daay pung kumuna amasa utaro sa inipakaisir iyanon o inon yan to pagkaisir. Pitero umama ap kebabayaan yan so kato kawin yan. So syaitan na pitero yanon abagaks kaniya sa sambayang gugi isa pa umanuman apya dibnar. Pitero umama ko syaitan aip sepa yang kuala sa didin magag sa sambayang gudidin sepa sa dibnar. Pitero o syaitan adas kaniyan din maakala manusia puun kumasa amyaw na ubaad na kaya bagan yan sa usiat. Misa pa mambuso syaitan sa didin mamagay sa lagi duto si Korean na masa. So Ubay radhiyallahu anhu pitero yan na miyan naging so Nabi sallallahu alaihi wasallam maging interon. Panutuling kasama piya sa mga Muslim makibentugan sira na bukit puro sira na buswagamayran na pagkaumbaw. Ugid nada bagian utaw sa alungan na mori so sira na bieluiran swagamayran. Ini kawitiran ko mga parahiyasan sa dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialo ya pitero yan. Mela ya kan swalla ko pitero mana na mapya abuntanian. Pitero yan rama. Hey Muhammad, anto na ang kana nag-iimbibi tiaraya ng kana na mga pupura mga malaikat. Pitiruakan. Dad nakatawi ko san. Na inibetad wallah Sulaiman yan ang masaling gagaw kurarbakan. Na miyagda makan sukapya o kalanggaw niyan si ekopyagan na kanakan o puswakan. Na sulangon o misasulong ko langon o makhluk na miya karegragan. Pitiruakan. Giran bibi tiarayan so mga ngane na pagkapuro ko pangkatan. So mga ngane na pagkalalas ko mga dusa.
Sumanga bala sa kekwa utaw ko umani mila kadiyan ko kapsungian ko sambayang abara juma. So kalbihan o kapagabedes piyo-piya ko masa panenggaw. Gusto bala sa kekwa utaw ko oriano kapakasembayang yan. Namun tudbedin sa masjid taman ko kataling umau pagkatunduga waktu asambayang. So tawa siap niya ng kai na makapagintaw sa kapagintaw mapia upetay sa piyaka sigi-sigi kapatay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutula miya teruyan. Pitero Allah. Hem bawa taan wadam. Tindag na kasupat rakata sambayang ko paganay ko kadungdo. Kaubupang koska ko mga galubag ka ko mababasa alungan. Mialoy sa hadith. So sambayang na kisabapang kubabayaw Allah. Gup kebabayaan ng mga malaikat. Upaparangayan ng mga ambiya alaihimussalam. Gup kekwaan saknar ko Allah. Kisabapan sa katarima ng mga pangani. Kekwaan sa mapia ko kawiyagan ko uman gawi. Bekaw o paratiyaya. Iptagum piyaw lawas. Gumaan ko ridway. Sepaat ko sumisyapon. Sindaw ko malibutang. Guingam pada ko masa akatawan-tawan ko kubur. Sembag ko pakaiso mga malaikat. Sirong ako karanti walong ang ko gawi iya ka pengukom. Rending ko apoy ko naraka. Paribato ko timbangan wa malang mapia. Kagaan nakapakatitay sa sirat. Gugunsi o surga. So Osman radhiyallahu anhu na miya panutula pituruyan. So Allah na imbaginian so siya walimu ko tawa sisiap niyan so sambayang. Agu sisiap niyan so kitindig nung ko mga waktu niyan. Kebabayaan sekalian Allah, tegumpias sulawasian, tatap sa siap mga malaikat, ketaguan sa barakas walinian, susindaw paratiayan na kedalam kubung talian, pekalamak sa puso iyan, pekatitay sa sirat sa lagi dukilat, pekalidas kaniyang kunaraka, agu ayah mga siringan yang kusurga, nasu mga tawa inalawi Allah. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nada apangan demiran disiran makam buku. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na fitiruyan. So sambayang na pulau su Islam na 10 akal bihanian. Pamangangu paras sindaw upuso iftegumpiag ikapia ulawas. Bulayo ka ko kubur. Lala no kapturun ulim wallah. Gunsi ko surga. Paribato ko timbangan wa malamapia. Mga oketa kakekwa ako babaya Allah. Arga o surga, gurending ko apoy ko naraka. So tawa sumiap ko sambayang, namataan na miya bangunian su agama, nasa tawa magakon, nasab na ramiyag baiyan su agama ko ginawa niyan. Mialoy ko isa haditaad na bulong sa iko sambayang. Miya ka isa na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyalay niyan su Abu Hurairah radhiyallahu anhu ag magapod. Pitero yanon. Bab sekitat yan ka. Aya ini simbagian na uway. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. Buat ka na panamar ka sembayang kagiyanan ipakabulong raka. Miya kaisa na pititagin po Nabi sallallahu alaihi wasallam sa surga. Na miya nagiyan sudah ko Bilal radhiyallahu an. Kagi mapita na pitero yang ko Bilal. Anto na ai amal ka amya kau guperka sa kapakaunot karakan sa surga. Ini sembagian. Andun ni kabatal wa berdasarkan api ya igira gagawi na pupega berdasarkan kuman na pupunam bayang ako sa sunat ko tama na kagagakuron.